Sebebi kızlardın organizminde susu az ekendigi. Oşonluktan kızlarga spirtlik içimliklerdi içүүnü sunuştabayбыз. 4. fakt. Kızlar turmuşka çıkkandan soň 20% bir jummadan soň turmuşka çıkkandygyna ökünet eken. Bunun sebeplerinin biri alar turmuştu bölökçe elestetkendikleri, jana pastel mamilelerini жаңыдан көргөнү, түшүнбөгөнү себеп. Ошол себептен мырзаларыбыз үйлөнгөндөн кийин bir жума ayarlap mamile жасоосу керек. Акыркы фактыга да жетип келдик. Сиздер жогоркуда айтылган фактылардан канчасын билет экенсиз? Комментарийге жазып калтырыңыз. Анда 5. факт. Kızlardın bakıtı alardın sululuğuna baylanıştığı bolot. Statistika boyunca öte sulu kızlar 25 yaştan keyin özlerinin bakıtın taba alışpayt eken. Bunun sebepleri 16'dan 25 yaşka çeyin öte sulu kızlarga sunuşlar köp düşkөндүктөн таңдоону ирет көрүшпөйт. Жана ар дайым ушундай бойдон калам деген ойдо жүрө беришет. Ал эми ошол эле кезде орто сулуулуктагы кыздар 25 жашка чейин турмушка чыгып бактыларын табат экен. Kızlardın organizminde susu az ekendigi. Oşonluktan kızlarga spirtlik içimliklerdi içүүnü sunuştabayбыз. 4. fakt. Kızlar turmuşka çıkkandan soň 20% bir jummadan soň turmuşka çıkkandygyna ökünet eken. Bunun sebeplerinin biri alar turmuştu bölökçe elestetkendikleri, jana pastel mamilelerini жаңыдан көргөнү, түшүнбөгөнү себеп. Ошол себептен мырзаларыбыз үйлөнгөндөн кийин bir жума ayarlap mamile жасоосу керек. Акыркы фактыга да жетип келдик. Сиздер жогоркуда айтылган фактылардан канчасын билет экенсиз? Комментарийге жазып калтырыңыз. Анда 5. факт. Kızlardın bakıtı alardın sululuğuna baylanıştığı bolot. Statistika boyunca öte sulu kızlar 25 yaştan keyin özlerinin bakıtın taba alışpayt eken. Bunun sebepleri 16'dan 25 yaşka çeyin öte sulu kızlarga sunuşlar köp düşkөндүктөн таңдоону ирет көрүшпөйт. Жана ар дайым ушундай бойдон калам деген ойдо жүрө беришет. Ал эми ошол эле кезде орто сулуулуктагы кыздар 25 жашка чейин турмушка чыгып бактыларын табат экен.